Division clear to te chibai ule BC vanun moi kani a Serchhip Vangkhua ilongai thlang u Nimin tlai khan Sub Hqrs YMA Serchhip SCC chuan Sub Hqrs YMA Office a thutkhawm hmanhmawh an nei an thurela chuan ramri a police duty te chanpui ni se an ti a chawhme lamchi thlai le theira nei ang le thlai nei lotan po chawhme lamchi dal alu tel chini le adang te baka sumfai chanpui du tan po poisa thlengin thawkhawm ni se an ti a August ni sang ni som ni pakhat tho chan ni a thawkhawm vek ni se mani branch khewin an area atanga chanpuina an hmu ang fel takathliar felin Sub Hqrs YMA Office a Serchhip le New Serchhip huam chung branch ten da khawm vek ni se an tipoka chiatlang chuan bazar building konvenga da khawm ni se August ni sang ni som ni pakhat tlaya SCC member te natlang ko ngalin zandaria ta vaireng te panachwa tum ni se antibok anthurel dang le a chuan Mizoram police IR post ruak zongzong hi arang lamat no khat turin Central YMA in Mizoram Sarkar Lawnor se antia Mizoram le Assam ram ribuaina awanga Assam CM Himanta Biswa Sharma che danten tak chungcha nga thuchwa siam ni se antia he thuchwa hi ni zan la khan siam ngalani a hengba ka hian Serchhip Civil Hospital-a kuang da le ni se antia atlem deuh to avangin a theithein da ngal turin an ngen ti an thurela chuan an tarlang Nimin Khan Mizoram pumah shivei mi zariat somkwa pathum hmuhbelh le ani a Serchhip District atangin shikai mi som pakhat hmuhbelh ani vele bawk Nimin Khan ZMC RT-PCR laboratory a COVID-19 positive mi zahni somkwa pakwa hmu chu ani a Chunet laboratory a sample test zinga COVID-19 positive hmu chu mi somli parukan oma rapid antigen test manga COVID-19 positive hmu chu tharmi zanga somli pariat an thungani ZMC RT-PCR manga hmu chu te himi zahni somkwa pakwa ni in Aizawl District atangin mi zahni somriat pakwa hmuhbelh ani a Serchhip District mi le sa som pakhat anom ve bawk mi som pakhat zinga mi som te hi thenzol khwa vek an ni a mi pa paruk kumli atanga kumsom nga pathum inkar le meichhia pali kumsom pariat kumriat kumsom pasari kumsom thum le kumsom thum pahni an ni a positive contact atanga shikai home quarantine lai mek te ni in symptom nei an lavani an ni ba ka hian meichhia kumsom ni pathum mi Aizawl damdoi in pakhata hmu chua shikai na chui ngai symptom nei lo a ve bawk chuna ta tanga positive hmu chua mi somli paruk omin lunglei district atangin mi som ni paruk vel hmuhbelh ani a mami district ka som longtlai district ka pasari Aizawl saitwa le siaha district ka te mi pakhat cheu hmuhbelh ani ve bawk rapid antigen test manga hmuhbelh mi zanga somli pariat omin Aizawl district ka mi zathum somriat patni hmu chua ani a lunglei le Serchhip District ka te mi somli pathum ve hmuhbelh ani boka longtlai district ka mi somthum pathum mami district ka mi somni pali ba ka siaha district ka mi somni pathum hmuhbelh ani le bok tundin hmuna Aizawl district chuan shikai nga berin mi sangkwa zahni somriat pariat in shi an kai meka Serchhip district in dotin mi zariat som pakhat shikai en kollai am nei ve mek boka Serchhip district ka shikai en kollai mi somruk paruk an ve mek bokani Nimin TKP Day Vawi somsari na denchhen TKP Ebenezer Kohhran te chuan Serchhip Hospital-a turin thisen an pe TKP Ebenezer Kohhran te hian Serchhip Hospital-a amamo apiang turin thisen unit som pasari an pe a thisen petu te hi mi pa pakwa le meichhia pariat an ni TKP Day tum somsari na pual hian MTKP chuan zanlama cable TV le YouTube channel kaltlangin TKP Day pual hian hun an hmang bokani Vawiin Khan Serchhip District chhungah African Swine Fever avangin vawk somli pasari a thih belh HMVT Department report tharbera alandanin African Swine Fever ASF wanga vawk thi chinchia tharzinga keitung khwa a vawk som pahnih zet an thi a khum tunga vawk pariat thi bel le in buang puya vawk paruk an thi le boka bungtlanga vawk panga thi in thenzol le chiatlanga vawk pathum ve an thi boka New Serchhip Filveng le hwaltu a vawk pahnih theu thi bokin Serchhip darnam chimveng vengchung le chingchhip mual puya te vawk pakhat theu an thi ve bok heti hian tundin hmuna Serchhip District ka vawk thi chinchia vawk sang ni zasari somli paruk an mekani Nimin Khan Serchhip DC Office a UD&PA Department Nuai Kalpui Housing for All in Saktan Pui na dong tu tur thlanna tha DPR nei ni in he hun hi Serchhip bial to MLA Lalduhoma le tui kum bial to MLA Deputy Speaker Engineer Er.Lalrinawmaten an tel pui ani
District Board Sub Kumar Bisek IS Hova District Screening Committee on PMAY Urban thutkhawm na hian insaktan puina chungchang soifia na hun hman ni in saktan puina dil thar pompui turte clear ho ani boka meeting a hian UD&PA ho tu tele Serchhip Aizawl le not van lai phai bank sang manager te an telani he hun hman pui tu Lalduhoma chuan insaktan puina dong tur bithlia first DPR le second DPR atel ladong si lau te chu dong tur ni thawma se chu ti main an la don don ri lau thu soin abial chunga in saktan puina dil tu te chu do thei taka ngak sham turin acha a UD&PA department noya mi thau housing loan dil thei chu dil tu an tlem thu soin housing loan hi Serchhip khopuya mi za hne na pek tura duan ani lain mi som ni pasari chavin an ladila munruak ala tam hle ani apung rul tur atlem ba ka sarkarin engemoza ta tum sakdon boka avangin helon hi achatak zeta idil sup te ang uti in abial mi puite chu acha bokani Aizawl DC malak na abuat sai viral belh kaltlanga chanpui ngai te ta na luang chuak masaber ni turin Vawiin ni khan me bung khotlang mi puite chuan chokme chi sang thahnem tak an chung lut Nimin Khua hian thlai chi sang bawk bon samchok berul an cham rotwai la khui theile fangmate DC Aizawl kuta an hlana hlantur hian Nimin atangin VLTFIO YMA MHEPIO le Aizawla an association shwai tu te an kalani chokme hi chipar pahni le pickup pahni khat an ron phur thlenga heng chokme te hi DC office chuan lodong songin medical equipment le achul anga khotlang ta na man tur poisa fai lom thu soinan alo hlan le tani Nimin Khua hi me ni som ni khan containment zone a puan ani a thakhat chuang don containment zone a puan an ni chung khan an khochen om te hne na changin chanpuina an dong na sa a ngai saktu an nei chahle ti an soya chuwang chuan khotlang mi pui chuan Aizawl District lama luan chwa ve nge ni se ti injil ru an siamani ti an soibok Nimin khotlang hne na changa chokme che sang lo thleng te hi veng som thung chuanga sem chuak nga lani a he chanpuina dong tur hian khopui chunga cheng khosak harsa zwal mani a chokme leina harsa tele LLTF kaltlanga khonkho mani a chuba ka mani a thlai thar chua nei lo vengte CMRF dong tura thlan chua tamna vengte ngai poimo zwalani heng veng thlan chua chunga cheng chung komamo zwal hne na heng chokme te hi LLTF kaltlanga pe kan ni tun nai khan Aizawl borsap malak na in Aizawl District chunga khosak harsa tele chanpui ngai te ta na mitin luan chua theina tur do thleng duan chua ani a ahminga viral belh vo ani viral belh a hian chokme bungrua le mitin mamo tlem lua omlovin mitin adu apiang tan engchan puina po chhun theizel ani dona asem chua le dan tur ngai tua tur committee po din ani Nimin Khan July ni somni pasari sang ni somni pakhata Mizoram sarkarin Mizoram le Assam ram ri buai ngai tua tu turadin boundary committee chu an chairman puton luya Deputy Chief Minister Vawiin Forensic Science Laboratory Conference Hall mine ko an chukhoma boundary committee member te ba ka sombik mi poimo te an telani Mizoram le Assam Boundary Committee a hian Deputy Chief Minister puton luya chu chairman ni in Home Minister Pulel Cham lian chu vice chairman ani a member te chu Minister of State Pathum Pukela Rindiana FCS NCA Pula Ruat ma DIPR le Puti JLL Nuntluanga Law and Judicial Tebaka Chief Secretary Additional Chief Secretary Mizoram Police DGP XMP Pusi Elruala Pulalbiak Zama Home Secretary Retired Professor Jangkhongangam Dungel MZU Dr. Joseph KL Fakzuala Assistant Professor T. Romana College Tebaka Recognized Political Party atangin mi pakhatheu NGO Coordination Committee atel YMA MUP MHEP MZP MSU IO pakhatheu Joint Action Committee on Inner Line Reserve Forest Demand IO pakhatte anni a Home Secretary chu committee member secretary ani Mizoram Boundary Committee nimina thutkhawm chuan Mizoram to Assam boundary siam fel na atan inner line of 1875 hi Mizoram marlam ramri demarcate omchun ani avangin mancha anti a kandin na nga ya kan lading rengani anti ramri buai na hi tharum manga ti felchi ni in an shelava in biak na le soi ho na manga chin felcha anti thu an soi July ni somni paruk sang ni somni pakhata Assam Police 10 Vaireng te a Mizoram Police Post ron lu chil thuta an ron lwa lan le
silai an met puak masa kha an dem tak zet thu soin kan ram chhunga he pumpel thei thil thlenga wanga mi enge maza tin nunna an cha an le hlia man twar khapoi an ti tak zeta wai sen taka kan police te le vai reng te mi puiten an lo do le ta an post ngai an lwa le thei chu ro puin ti thu soin an chuang hle memorandum for setting up of boundary commission for settlement delimitation and demarcations of boundary between Mizoram and Assam 2018. All political parties president, all NGO president le JAC 10 ming anzia nan to chu atul anga siam rem le en non ni se anti a hemi atan hian subcommittee working group din ni se anti bawk Mizoram to Assam ram ri buai chungchanga sarkar malak na chu tha anti thu soin Huai sen takapma lazel turin Mizoram sarkar an nge na ramri chungchang hi nam thil ani avangin mizo me puite tang ruala thapui tho zel le har satna alo omdeu po a twar chel takalo do sham turin mi pui an nge na he ramri boina awang hian namdang te chunga har satna siam lo turin mizo zong an ngen bokani he boundary committee hian kan chen ram chin hum him zui zel turin thei to pachwa do na hemi atan hian zoram mi puite puina an som ngal bokani Nimin Kohhran Health Minister Dr. Er.Lalrinawmaten na chuan Aizawl chhungah COVID Care Center tura buat sai mek multipurpose sport complex joint YMA field Aizawl le Falkland na Serchhip Hqrs YMA Office building baka DCH man tura ruah man mek kulikon hospital tetloin anim buat sai nakal mek te IN pui Laudong songin hmanhmawh an enhova tui connection electric power supply le power backup te endikani a multipurpose sport complex floor pathumna a hian mi somriat vel da thei turarin ani a infrastructure la peifel laudeu te chu arang thei angbera na chun zoma peifel turin minister hian ashilani Falkland na Serchhip Hqrs YMA building shanga hian Vawiin mi zathum vel da thei turarwa man nakal me kani a tui pipe la vwa zo lo omte chu kar le ni la ya chuan an zo thei an rin thu minister hi an lo shila thildang erope fel thokhat ani ti an lo shil bokani DCH man turarwa man mek kulikon hospital-a hian mi somnga vel da theina turarwa manani a kum upalam ten in thiar na har satna an nei lo nan rang taka achul angarwa man na siam ani a kar le lama chuan achung chei thatna kalmek zo a in peifel anin rin thu minister hena an lo soyani Assam sarkarin tun naya Mizoram le Assam ram ria in ngirngau na thlenga anti swal thubona na Mizoram sarkar ri hlau chungchanga diklo taka an pu na chu Mizoram sarkar home department chuan hetiang hian a chang let Assam sarkar chuan July ni somhni pakwa sangni somhni pakhata order ati chua an police te chu Mizoram atanga Assam ramalir theitlan lu zongzong Assam le Mizoram ram ria en dikturin thu an pe a hian order a hian Assama ri hlau an man te chu Mizoram atanga tollu ni in an pu a ri hlau an phur lau ti finfia ani nuwa sub inspector ai niam lau police officerin swati rarem ti ma chu heng motor te hi sheng turin thu an pe a he hian Mizoram mi pui Assam ram paltlanga lir the zin vewak te tan satna asiam sakdon ti alang rengani voitam tak ri hlo tol rup tuma Assam ramachanga Mizoram alo lut lir theiman alo ni to thina ama ero chu hewangot yang khwalzin te phur rit siam sakturin Assam atanga Mizoram ram ripal tlang lir thei zongzong chek nge turti thupek Mizoram sarkar hian alati chuak ngai lavani Assam le Mizoram injina paltlanga Mizoram alo lut khwalzin te chu zalen takin veiwa phalsak anni lain he Assam sarkar thupek hian Mizoram atanga Assam panalir theitlan te chu Assam police sen chanmumal omlovin har satna an siam sakdon ni in angai theiani kumsom liam ta chung khan Assam ramachanga Mizoram ri hlo tollu tumtam takman an lo ni to a heng an jacksman te hi heroin kezi khat point bial pangarit schedule fe drein kezi sangthum somnga pasari point bial pariatarit parvon spas mum noi li sing thum zathum somriat panga kezi somni pali point pakhat pali rit ganja le proxivon mum sing khat sangthum somnga pathum atlingani hemikai noya hian case ni somkwa paruk zialu ani to a Assam mi zathum somkwa panga man ani to bok ri hlo manga sumdon hi state pakhat chauti top thei ani lova khovel pumpuina buai puani a he buai puina chingfel tur hian tanrual angaya state pahni ramri depa district police duty te in lungrual taka an tho hona hnuaya lo chuan drugs tol lu hi dan be thei ani lo ri hlo do na kong malak na a poisei lo te tulawa vawkhan le har sat na siam sakhi thilti chi ani lovani ti in home department chuan a chang le tani
Border Security Force te chuan Nizam Khan Punjab 31st District a India ram ron lu rup tum Pakistan mi pahnih an kap hlum. He thil thlen hun lai hi Nizam Dariat le minute somli pariat vel khani in heng mi pahnih ron lut ru te hi Border Security Force te chuan hmuhin man an tuma ama ero chu heng mi pahnih te hian BSF te thu hi ngai chang lovin an tlan chia a BSF te hian an kap zui ta ni in thu nei tu te chuan an soi ani. Turkey a kang mei na satak chuakin mi pali in nun na an chan pha to. He kang mei chua na mun hi Mediterranean le Asian tui pui kam nai ni in abul vela khonwam tak Marmaristan po he kang mei hi atlo hle a tuna hian kang thel tu mi sing khat chuangin kang mei ti rem tum hian an bei meka mi pali in nun na chan to in midang hliam engemaw zat anom to boka heng hliam te hi damdoi in a hruai ni in heng kang mei chua chan po hi police ten an chui zui meka Turkey Agriculture Minister Bekir Pakdemirli chuan kang mei thel mi tur hian hun an lamamo thu a soi bokani tun nai in fiam na thuthar langsar ilo ngai thla ang Arsenal chuan an tlar hnung thom thatnan English defender Ben White chu Brighton atangin an la fela kumnga dai contract an zia pui Arsenal hian White amana hian pam mak tadwai somnga lai an seng ni asoyani a kumnga dai contract an zia pui ba ka hian kum khat dangin White contract hi po se belh thih ani donani Ben White hi Arsenal club history a player man to ber pathum na ani Liverpool right back kumsomni pahnia upa ten Alexander Arnold chuan kumsang ni somni panga thleng dai contract thar Liverpool a Aziaka game za somsari pakwa lai Liverpool ta na khel to Arnold hi Liverpool Academy chul chuak ni in League Cup Tottenham October 2016 na an machon tum khan avoi khatna atan Liverpool ta na in lan chana Premier League Champions League FIFA Club World Cup le UEFA Super Cup choi moina an don theina turata na Liverpool player hmuhbelh te zingami ani Leicester City chuan an winger Mark Albrighton chu contract thar an zia puya Albrighton na contract thar hian kumsang ni somni pali June thla thleng adai ani Leeds United chuan Norwegian club Vålerenga atangin goalkeeper Christopher Claesson an la lut Tokyo Olympics mi pa tennis semi-final a Alexander Zverev chuan Wimbledon champion zohlim Djokovic na in final aluta final a hian Spanish player Karen Khachanov nen anin machon don ani India base na berti ngam boxing a 52 kg India top seed Amit Pangal chuan Martinez atne lova akhing pui hi Rio Olympics a silver lo la to tu khani in Amit hi about masabera atlom ngal de rani India women's hockey team 10 knockout stage lu an base na chu asang chho hle a Vandana hat-trick siam manga South Africa laka ne na an changa Ireland le Great Britain te in khel result in an hmalam hun a shelang Great Britain laka hian Ireland in ne na an chan lo chuan India hian knockout stage an lut thei don ani khati zong kha Serchhip Vangkhua kan ti chwa thei chu ni e